Тынча 906 сылла қадойдырдынан қайыстывалары бөдің сүтен промышленнағы оннаты қайыстыватын сайынларыны күйірдерінеттен оларда тұту ұтылы ұта. Ол күрдік ұсалдан онна намыл ұстыры қолбоғын Среднеленскай оройон болбуттара. Бүкінлерге ұсалдан ұлығын өлтіқ нәхілегер история аспыт кәрчігін сөргітен ол саны өлеләбіт бетерәнлер кірсен ғығыстылар. Бу 2 улус холбоһутун сагана усалданга сүрбе 5 намылугар 15 холбан барыта төрдөн тыгынча нәһәләннеләк Среднеленскай оройон терилибите. Оройон киненен нам селенете болбута. 2 улус холбоһон бир өгөсөнага кирен тахарылакты күлеләбиттере. Ол кемгә үлелән 50 аспыт жон бу история кәрчигин сөргүттүләр. Биһиге 2 улус сүбеләһән илтимен государственный муньягын председатель Жирков Александр Николаевич Ковлян бу Үхтәрелинне намулуттан бияга манна бүгүн вәлҗитти галиләр биянтә такка киһиләк делегация. Бу маннык бөдөң сүтү көҗүһө согын учоттан бу жахал уларытылыбыта. Ол гынан баран 2 сылыстата билгеләбе җанга үтө өйдө бир күн бүгүнүгә дери халан сылжар. Биһиге ветераннар үле ветераннара улаханнык дуйдубут астынныбыт ванна урукку биһиге манны эдер о эддак бетинагы үлене камнахы воннон нүлеләбе хамнабыт вонны производствона халай бу жоннору өйдөн санана астыбыт өтөктөбүт эссе улатта итеннеттен историяга сорулган калар түбелте болду диген саныбыт биһиге. Аспыт история чакчыта 2 улугу күн бүгүн да сетимдир. Ол курдук бу көрсүһү түмүгүнөн бир өгөсүнага кирен үлелерге сөбөлөн күһөристилер. Маннаттан бахтуннаттан турар культура, спорт, барыгетнен бүтүнүнөн үлэ камнаска бартыр, салышын үтөрсөмүт, инди көттүгөр өсөсүтүмнәк түгүлүгүгө уланнан. 2 улус ветераннары түмсен үрүң тунахыгыхан айылгалыын алтыхан доһуя сыннаннылар. Ага көрөнө бир көрөлөн аспыт солларын салган күн бүгүн усалдан онна намылууга сайдар соотуугар күстерин холбоктара. Нария Башкарева, Петр Органов, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Усал.